Inhlangano yengungu yemathemba ke namuhla ke ibenemfundza sikolwa kucecesha kabanti tona ke tisebenti kita lenhlangano ukuthi ingabe ke uma ngabe ke bahlaseleka bangakhona ukuthi ivikela kanjani yona ke self defense kanti ke letisebenti taphindze ticeceshwe kabanti nangayo ke ingqondo kuthi ke batakwati ukuhlala kungilabo ke labalungele kubhekana nato tonke ke timo njengaloku basebenta nabo ke bantu labahlukahlukene lofaka ekhatsi ke bantu kusuke ke balimele nasengqondweni. Namuhla kutawuta hafu lomunye kusasa lesibonelo ukuthi ngenxa yalomsebenzi lesiwendako siyadzika ukuthi sihle siba nema-trainings ku-mental health ne-self-defense. Kusho ukuthi kulo-mental health kusita nje tingqondo tethu ukuthi noma sihlala tindzaba letimatima kodwa sibe stable. Bese-ke kule-self-defense yindlela yokuthi nathi sikhone ukutivikela uba ngabe kwentekile kunemuntu losihlaselako and le ndlela basifundisa ngakhona awudzingi ukuthi uze ube fit noma ube nemandla kodwa usebenzisa ubuciko lobutsite kuze ukuthi ulwe naloyo lokuhlaselako. Ingabe sethi khona nikumbe tingcinamba nidibene nato nisasebenza lokusinize nithathe le class namuhla? Tingcinamba tikhona ngoba njengoba ngichazele nje ukuthi nawe wenta lo msebenzi lo njengalona lesiwendako vele uyalimala engqondweni, so kufuna kuhle kuba nesikhathi ukuthi si-offload nananathi, so ke sito-offloada ngetulu kwaloko njengoba sibona ukuthi budlova bunyenti kangaka evenda kangwane siyati ukuthi nathi sithi sebenta swaaga asikho immune kulo budlova, so nangabe kutawendeka kube khona lo ba-attacked akhona ukuthi vikela nokuthi vele bakhona labanye lokhanze ukuthi bake baba-attacked mhlambe bahamba endleleni, so ke kungako kwesisenamhla asitilungelele ngoba asilatile kufa ukuthi linini sitohlala si-ready nananathi ukuthi nakukhona nje losihlaselako sikhona ukutivikela. Tisebenti ke tawukhona ukuthi ticecesheke tingemashumi 31 etindzabeni temsakato yemaswati channel ngingeri Crows nehlahla thwala